akaba ari ugiye kusifura uyu mukino. Ni umwe mu basifuzi bamaze igihe kirekire ari umusifuzi mpuzamahanga kuko yabonye badge ya FIFA imwemerera gusifura nk'umusifuzi mpuzamahanga muri 2013. Amaze imyaka 12 ari umusifuzi mpuzamahanga. Twagiye mu Kiza Abdul Karim. Hanyuma uyu mukobwa witwa Mutoni Aline ugiye kuba umusifuzi wa kane yabonye badge ya FIFA muri 2017. Amaze imyaka 8 ari umusifuzi mpuzamahanga. Hanyuma uko twababwiraga rero nibyo undi musifuzi ni Didier Ishimwe. Didier Ishimwe nawe no musakimu kiwanuka musaja mugande kabisa sore wakarifi ikipe y'igihugu ya Uganda mu kino ya cane. Dore ubu ngubu ikaba iri gukina imikino ya cane. Bamwita Hakimu Kiwanuka. Mugenzi we Dennis Omedi ari ku gatebe kabasimbura. Jibril Watala araza ko ari guca ku ruhande rumwe. Marabu mubwira ko turi kumwe n'ikosora. Ikinyobwa gikoranye ubuhanga cyane. Ikinyobwa kigera ku nyota. Ikinyobwa kiba kiri mu ikaneti isa neza cyane. Mu ikipe ya Power Dynamos kuva mu mwaka 2018 amazemo imyaka 7 ari muri ekipe imwe. Njya mubona muri ekipe nationale ya Zambia. Arayizamura Ruboneko. Goal! To Kigali APR. Jibril Watala apima angre zose akurikira kufritewe na Ruboneka Jean Bosco aravuga umutwe wanjye murawuzi simusha. Arazamuka arabasumba bose yerekeza umupira kuri poto ya kabiri hano hagurutsa abafana n'abayobozi b'ikipe ya APR. Kabisa umupira mwiza cyane uturutse kuri kufra mu ruhande rw'iburyo haritewe na Watara na Sorina Ruboneka n'ubundi ku ikosa ahubwo bari bakoreye Watara. Ruboneka arayikata kabisa iraza neza itereka ku mutwe uyu muvandimwe Watara umudefenseur wa Power Dynamos ari mu mugongo we ariko arayataka arasimbuka mutanga umupira awutereka kuri uyu mutwe we kabisa. Imana yahezagiye yahaye umugisha arawukaraga neza umupira uragenda no mwizamu no mu ncundura ndani imitwe myiza cyane nk'imwe ba Crivate kabisa kera. Karagame igitego cyiza kuri uyu munota wa gatanu w'umukino ukiri wa gatandatu. Ikipe ya APR nyamukandagira kimwe ikipe ya Power Dynamos ubusa. Ibyo kabisa Jibril Watara ibitego by'umutwe kuva yagera muri shampiyona y'u Rwanda yemeje ko ari umwe mu bahanga babyo. Acunguka umupira uza areba uko abadefenseri bahagaze nabi arasimbuka yikoze ibicu yigira gaca yigira kagoma areba Lawrence Murenga aramubwira ati oya APR barongeye ariko arawuzamura Watara biranga 10 twari confirma ko ririmo ibihumbi 10 birimo cyane ibihumbi 10 birimo pe. Attention umupira arengariya no kurengurwa n'ikipe ya Power Dynamos ku ruhande rw'iburyo ariko reka turebe bakora amakosa imbere y'izamu. Watara APR cya kabiri cyanyoye. Jibril Watara shushu abafana b'ikipe ya APR kandi ibyishimo ku bafana ba APR. Emeza babaza bakeba Jibril Watara bakora amakosa basaba ikipe ya Power. Rekuri shoti rikomeye Lawrence Murenga aravuga ati nta kindi cyo gukora hano. Abayobozi abafana
banaga ibicu baravuga ati dufite rutayizamu yitwa Jibril Watara, umusore w'umunyaburukina faso kabisa. Bwira abafana b'ikipe y'Epera ati turi kumwe. Aperi 2 pa Dynamos ubusa. bakora amakosa abadefanseri b'ikipe ya Dynamos basubiza umupira inyuma, barangaye umudefanseri awipasiriza Watara neza, wagira ngo ni umukinnyi wa Aperi. Watara ufunga rimwe, wagira ngo ni penaliti yateraga, ahita depoza umuzamu agwa mu ruhande rumwe, umupira ujya mu rundi ruhande. Igitego cyiza cyane kabisa, ikipe ya Epiyara 2 Power Dynamos ubusa kabisa. Bari abana nabo mu ntare batoya cyane ndababonye. Nabo mu ntare. Ikipe ya Power Dynamos yarigerageje uburyo bwo kureba ishaka igitego, ariko nayo abadefanseri ba Aperi barahagoboka. Gusubira Aperi byari byagenze bite ko wabonaga igice cya mbere byari byanze kweri atsinze. Ufana wa Aperi hari hose acana itoroshi, agerageje gucana itoroshi turebe kuko nabyo biryoshya ifoto. Na mukanga diveriseri hano. Abafana ba Aperi iminota imaze kuba 55, umukino uracyari mubisi. Iminota 55, Aperi 2 ikipe ya Dynamos ubusa. Ubutumwa bukomeye cyane kuri piramide, batanga ubutumwa bavuga ati hano umwara bagomba kuzaza yikandagira. Ni nacyo kintu cya mbere bagomba gukosora, gutsindira ku 7 harabura 13:90 isanzwe umukino. Ikaba iruzuye, biracyari 2 bya ekipe ya Epiyara nyamukandagira ku busa bwa ekipe ya Dynamos. Sameze kuturebera indi gahunda ya Epiyara ikurikira. Ukaba urangiye, umukino ukaba urangiye hano kuri Stade National Amahoro i Remera mu ntangiriro z'inkera y'abahizi ikipe ya Epiyara. Felicitation kuri ekipe ya Aperi, ibitego 2 batsinze ikipe ya Dynamos, umukino uryoheye ijisho. Ibitego byatsinzwe na Cheikh Jibril Watara, umunyaburukina faso wa Gadugu. Nguko rero ko bigenze kabisa. Tubashimira cyane rero abo twabanye, dushimira abavandimwe badutumye kugira ngo tubatumikire, dushimira Nigena Isa engineer wadufashe kugira ngo amajwi bagereho 5 kukandeka. Ngushimira cyane Samiri, wakoze cyane Axel, bakoze cyane abakunzi ba Radio Rwanda kabisa. Ubwo rero reka tujye kureba match ya Manchester na Arsenal, hanyuma kandi kuri Kufraria kabisa. Umuntu utarakanda subscribe nawe ikande kabisa, abantu 80 mu nkandire subscribe. Kufra Dynamos barayitera imbere zamu, ariko kuraho neza cyane abasore ekipe ya Aperi, clearinga neza cyane.